iminsi yo kwibuka ariko abantu baricwa. Rero ndatabaza igihugu n'akarere kuko uragura moto ukajya mu muhanda ngo ugiye gushaka amafaranga bakakwica bakayikwaka. Ni ikibazo, iki ni ikibazo gikomeye. Ndagusuje cyane. Umusore witwa Mugisha Gadi watangaje ku mbuga nkoranyambaga ko abamotari bo mu karere ka Nyagatare barimo kwicwa umusubirizo n'abantu bataramenyekana, ubundi bamara kubica bagahita batwara za moto zabo bagahita bongera mu gihugu cy'Ubugande, ndetse akaba yavuze yuko ngo hari inzego zibize ariko ngo nizigire icyo zibikoraho. Kano kanya polisi yamaje gutangaza yuko uyu musore amaje gutangaza iyi nkuru yamaje gutabwa muri yombi, kugeza ubu ngubu akaba ari mu maboko ataraye. Wibuke ibingibi baye nyuma yuko abantu dukoresha imbuga za TikTok, Instagram ndetse n'izindi mbuga zitandukanye. Ejo ndatekereza ko aribwo mwabonye inkuru y'umusore kuri TikTok arimo aravuga yuko ngo abasore bo mu karere ka Nyagatare b'abamotari barimo kwicwa, ndetse bamara kwicwa rwose bikarangira moto zabo bakazitwara, abantu babishe bagahita bongera mu gihugu cy'Ubugande bakabashyingura bigahora uko, ndetse rwose asa nk'aho arimo aratabaza cyangwa se asa nk'aho arimo arahuza kugira ngo inzego zo hejuru zigire icyo zibikoraho. Dore video ngiyi nanze gushyiramo amajwi kugira ngo batandega copyright, ariko nk'uko urimo kubibona iyi ngiyi ni video y'uyu musore ejo yavuze kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'abantu bagenda bayishiyaringa. Gusa mbere yuko wenda tugera ku ngingo nyamukuru, reka mbanze mbereke urwandiko rwasohowe n'uwitwa ngo Wimbwira ubusa ku rubuga rwa X akoresha, hanyuma mbereke n'amagambo yavuze kugira ngo polisi ifunge uyu musore. Uyu nguyu witwa Wimbwira ubusa yanditse ngo n'ubutumwa bumaze umunsi umwe, yanditse ngo uyu mwana w'umuhungu witwa Mugisha Gadi aratabaza igihugu ndetse n'akarere ka Nyagatare kwicwa riri gukorerwa abamotari by'umwihariko w'umurenge wa Rukomo. Ati nyamuna inzego zibishinzwe mukurikirana kino kibazo ndetse n'ibindi bivugwamo, kuko ntabwo umuntu muzima nk'uyu nguyu ashobora kuvuga bino bintu abeshya. Nyuma yuko rero uyu nguyu witwa Wimbwira ubusa atangaje iyi post cyangwa se nyuma yuko anditse bino bintu, urabona ko rwose harimo n'ifoto y'uyu nguyu witwa ngo ni Mugisha Gadi. Kare nibwo twabonye polisi y'u Rwanda yandika ku rubuga rwayo nayigira iti muraho, turamenyesha yuko aya makuru atari ukuri, wabigizemo uruhara kurikiranyweho icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha nk'uko biteganywa n'ingingo ya 39 y'itegeko nimero 63/2018 ryo kuri tariki 22 z'ukwa 8 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe imbuga nkoranyambaga. Tuributsa buri wese kwirinda gutangaza no gukwirakwiza ibihuha kuko bihanwa n'amategeko. Sinzi nimba uri murabireba neza, urabona ko hasi y'iyi post cyangwa se hasi y'inyandiko ya polisi y'u Rwanda hari uyu nguyu witwa Wimbwira ubusa, basa nk'abakoze screenshot maze ubundi bagashyiraho, bisobanuye yuko iyi polisi y'u Rwanda yabonye ubutumwa bw'uyu nguyu witwa Wimbwira ubusa, ubundi polisi y'u Rwanda igakora iperereza. Nyuma yo gukora iperereza rero nibwo yahise itangaza iyi post, ndetse urabona ko rwose hariho n'aya mafoto y'uyu nguyu witwa Mugisha Gadi. Ndagira ngo duhere hano. Uyu musore witwa Mugisha Gadi yatangazaga aya makuru ndetse asa nk'umuhuruza avuga ati njanga gutabaza igihugu n'akarere kwicwa ry'abantu riri gukorerwa mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukomo, cyane cyane abamotari bari guterwa mu muhanda bakamurwa moto ndetse bakanicwa. Ngo ibi bintu bimaje kuba ku bantu benshi ndetse ngo na leta irabizi, abayobozi b'akarere ka Nyagatare barabizi, ariko ngo nta kintu barimo kubikoraho. Akomeza avuga yuko ngo abantu bica abantu abamotari bahita bahungira mu gihugu cya Uganda. Ati maze ugaheba umuryango ukagushyingura. Abamotari ba Nyagatare turababaye cyane pe, cyane cyane mu murenge wa Rukomo. Avuga yuko ngo umuhanda witwa ku Kabasisi ugera ku Rukomo n'ahandi yitwa muri Vene ariho harimo aricirwa abantu abamotari cyane. Ati nk'ejo bundi hashize nk'iminsi nk'itatu Nyagatare ubwaho mu mujyi hiciwe umuntu mu gitondo bamukuramo amaso. Bino bintu rwose bitiye agahinda. Ngaye nguko rero bisobanuye yuko mu butumwa bwe uyu musore yavuze yuko abamotari b'umurenge wa Rukomo cyane cyane barimo rwose guterwa mu muhanda bakamburwa moto zabo bakicwa, ndetse rwose nashinza inzego z'ubuyobozi kuba zibizi ariko nizigire icyo zibikoraho. Yavugaga ko rwose hari n'ababikora ubundi bagahita bongera mu gihugu cya Uganda rwose bakababura. Nyuma rero y'ayo magambo yakwirakwije cyane asa nk'uterwa abaturage, cyane cyane rwose urumva ko byageze ku bakuru umwuga w'umumotari. Aya magambo rero yakwirakwiye ndetse atera abantu benshi ubwoba, by'umwihariko rwose abakora ikimotari. Gusa polisi y'u Rwanda ikimara kubyumva yahise itangaza yuko aya makuru atari ukuri, iyita ibihuha byateje urujijo mu baturage. Polisi yemeje yuko Mugisha Gadi yamaze gutabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga nk'uko biteganywa n'amategeko. Rero rino tegeko rigena ko umuntu wese ukwirakwiza amakuru ashobora guteza ubwoba cyangwa se imvururu muri rubanda abakoze icyaha gikomeye. Iyo abihamijwe n'urukiko ashobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 ndetse n'5 ndetse n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 1 n'eshatu z'amafaranga y'u Rwanda. Bisobanuye ko Mugisha Gadi bagiye kumukurikirana byanga byakunda icyaha cya muhama, hanyuma nawe akaba yaza kubihanirwa. Reka tubivuge gutya, kuvuga ko abantu bari kwicwa nta gihamya ufite si ugutabaza buriya,
ahubwo no gushyira abantu mu bwoba ndetse no guhungabanya ituze rusange. Niba rero hari ikibazo nyacyo, hari inzira zemewe zo gutanga amakuru ndetse no gutabaza kurenza umurongo ujya mu bihano. Gusa ariko nanone dusubiye kuri iyi posi ya polisi, bo bavuze yuko Mugisha amakuru yatangaje atariyo abeshya ndetse ari n'ibihuha, ari nacyo kintu bashobora kuba bamufatiye kugira ngo nyine babashe kuba bamukurikirana. Rero nabonye abantu benshi bagiye bayigarukaho bavuga bati uyu mwana rwose ararenganye, uyu mwana baramubeshyira, nkuko rwose uyu nguyu witwa ngo wimbwire ubusa we yanavuze ngo nyabona inzego zibishinzwe mukurikirane kino kibazo ndetse n'ibindi bivugamo, kuko ntabwo umuntu muzima yavuga ibi ngibi abeshya. Polisi yo rero yakoze iperereza ryayo, nyuma yo gukora iperereza isanga uyu mwana bitwa Mugisha arimo arabeshya, birangira bamutaye muri yombi kugeza ubu ngubu akaba arimo arakurikiranwa. Sinzi rero wenda mwege mukurikirana Obite Munizi icyo mwabivugaho, gusa ngewe icyo navuga nuko polisi ndetse na RIB bo bashobora kuza nyine bakabona amakuru watangaje atari ukuri, hanyuma bakaba bakurikirana. Kiba kigamijwe ni ikintu kugira ngo abumvishe iyi nkuru bamenye yuko ari yuhwa kugira ngo babashe kuba basubira mu mutuzo. Buriya iyo umuntu atangaje inkuru nk'iyi ngiyi by'umwihariko kavugamo ijambo kwicwa, hari abantu benshi batangira kugira ubwoba, wenda nk'abantu bajya muri uyu mujyi wa Nyagatare, abantu batega amatara mu karere ka Nyagatare, byumvikane ko rwose batangira guhaba bakagira ubwoba. Ngaye ngukuru kugeza ngo Mugisha Gade akaba arimo arakurikiranwa, ndetse cyane kiza kuza kumuhama akaba ari buze kuza guhanwa n'iri tegeko nk'uko twamaje kuribasomera ruguru. Reka dukurikirane aya makuru y'uyu musore, turaza kuza kumenya uko birimo kugenda, ndetse ikindi kiza kuza kuvamo turaza kuza kukibabwira. Nta kintu kigomba kuducika, kandi rwose baba bakoresheje ubutabera, urumva ntabwo uyu musore baba bamurenganyije byanga byakunda, ni iperereza riba ryakozwe. Nitwa Obi nk'ibisanzwe, iyi ngiyi ni Obite Munizi. Kura subscribe nimba rugambye gize kuri isheni, ngiye nyibagiza amakuru acukumbuye kandi amakuru meza, amakuru arimo ubwenge, amakuru ya nyayo. Ciao ciao. Obi Time News.